Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Aziz Umaru isneyne ve selase, meşhur Umaru fauqa ma selase. Mu'ananun ka'an sa'idin ankaram ve mubhamun ma fihi ravin lam yusam. Hadis bugünkü oturan sağız hadis aziz. Musalselun kulma ala vasfinete mislu ma vallahi enbani fete. Kezaki qad haddesani qayma ev ba'da an haddesani tebesseme. Ana gidiyor ne dedi? Aziz Umaru isneyne ve selase. Aziz degen söz buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den emne gö adam rivayet kılıp ana geratule qaysı bir yerinde iki adam rivayet kılsa uşul hadiste ne dep aytabız dedik? Aziz dep aytabız dedik ya. Aziz degen söz küçöttü degen söz. Aziz degen söz ne degen söz? Küçöttü. Bu yerde bir ile yol var ile da. Bir ile hadis bir ile yol var ile ikinci hadis gelip ne kıldı? Oşal hadiste ne kıldı? Güçlü kıldı. Oşan için hadiste oşul rivayetçiler gö adam rivayet kılıyor. Çencerinin qaysı bir yerinde iki adam rivayet kılsa oşul hadiste ne dep aytat? Aziz dep aytat. Bu bir. Aziz degen sözdün manisi, ikinci manisi aziz degen söz ulu degen söz. Az degen söz. Aziz adam dep koyat ko. Anta azizun fi kalbi dep koyat. Sen menin yüreğimde azizsin dep koyat. Ne degen söz? Sana oşoğan adamlar menin yüreğimde isepteli öyle degen söz da. Bir ekeli adam var sana oşoğan. Menin yüreğimde sen azizsin degen söz. Aziz hadisler öte az, öte seyrek gezleşkendiği için hadiste ne dep aytışat? Aziz dep atap koyuşat. Çünkü aziz hadis sahih boluşu mümkün. Aziz hadis daif boluşu mümkün. Aziz hadis kede tokmada olup kalışı mümkün. Aziz hadisinin türleri köp. Kebir alımlar aziz hadis degen söz az biz ortasında bir ödetmeyiz mi? Kebir alımların düşünü boyunca bar baştan ayağına çeyin. İki adam rivayet kılgan bolsa şunu aziz dep aytışat. Birinci düşünüktü gö alımlar aytat. Ama ikinci pikirde aytkan alımlar da var. Peygamberimizden iki sahaba rivayet kılgan, iki sahabadan iki tabiinler, iki tabiinden mondaydı rivayet kılgandığı için bu hadislerde şunday hadisler öte az bolgandığı için emne aziz dep aytılınıp kalat degen dagı jeri var. Azizun maru isneyni ev selasa. Hadis aziz degen söz rivayetçiler eko je üçe bolsa hadiste ne dep aytabız dedik? Aziz dedik. Vel meşhur maru fawqa selasa. Hadis meşhur degen söz emne gö adam rivayet kılıyor, qaysı bir yerinde 3 adam rivayet kılgan bolsa şol hadiste ne dep aytabız? Hadis meşhur dep aytabız. Çünkü hadis meşhur degen söz bu cumhurdun düşünü boyunca. Bizim Hanafi mazhabında meşhur hadis degen söz? Biri başında. Ha, birinci doğruda az adam rivayet kılıp, keyinki doğruda gö adam rivayet kılgan bolsa. Bu başka mazhablardagı düşünük, buna çencerinin ortasında emne gelgen bolsa, 3 adam gelse şol hadiste meşhur dep aytabız. Bizde al-mustafid degen dagı hadis var. Al-mustafid. Mustafid degen söz taşkındadı degen söz. Su idişten aşkan bolsa istafadal ma dep kelet. Su aşkındadı, taşkındadı dep. Mustafid degen söz uşul gö adam rivayet kılsa uşul hadiste mustafid dep aytabız degen adamlar var. Kebir alımların düşünü boyunca mustafid degen söz baştan ayağına çeyin emne 3 adam rivayet kılgan bolsa uşul hadiste ne dep aytat? Uşul hadisi mustafid dep aytabız degen alımlar da var mı? Her bir tepkişte emne 3 adamdan rivayet kılsa uşul hadiste ne dep aytabız deyip mustafid dep aytabız degen alımlar da var. Vel meşhurun marvi fawqa meselesi. Meşhur degen söz 3, je 3'ten köp bolgan bolsa hadiste ne dep aytabız dedi? Meşhur dep aytabız dedi. Ondan keyin mu'annanun ka'an sa'idin ankaram. Bizde mu'annan hadis var. Mu'annan degen söz an fulan, an Zaydin, an Amrin, an Umarin, an Muhammedin an dep ketken hadislerden ne dep aytat? Mu'annan dep aytat. Mu'annan. Ayn menen mu'annan. Jarayba? Bizde anna degen var. An mu'annan. Alif hamza menen mu'annan. Anna fulanan dep anna dep ketkendiği için al hadislerden ne dep aytat? Ne mu'annan dep aytat. Hadistin bir türü de aytты dep aytılınbayt, uqtum dep aytılınbayt.
ан деп кете берет. Муаннанун матында өзі айтып Муаннан деген сөз муаннанун каан Саид, Саидтен, ан Карам, Карамдан деп ушинтип рият кылып кете берсе, ал хадисте эмне деп айтабыз деді? Муаннан. Муаннанун каан Саидин ан Карам. Ва мубхамун ма фихи равин лам юсам. Bizde hadis mubham деген бар. Mubham. Түшүнүксүз. Mubham деген сөз түшүнүксүз деген сөз, белгисиз деген сөз. Mubham. Mubham эки жерде болот, эки түрдө болот. Mubham. Матында болот, же иснатта болот. Анна рожулан саалани деп келдик. Бир киши келип менден сурады деп атабыз да. Же ан Амр, ан Умар, ан Зайд, ан рожул, ан Карам, ан Саид деп кеттик. Ортосунда ким деген адам, эмне деген чыкты? Рожул деген. Ал рожул ким экени белгисиз да. Иснатта бирөө бар, атын айтпай эле ан рожул деп кетип калган. Мубхам түшүнүксүз, белгисиз бирөө бар. Ушул хадисте эмне деп айтат? Хадис мубхам дейт. Же саала рожулун анна набий саллаллаху алейхи вассалам деп келет. Пайгамбарыбыздан бир киши келип сурады деп матында келип турат. Матын ичинде бир киши келди деп келип атат да. Ал киши кем? Белгисиз бадави бирөө да. Келип пайгамбарыбыздан сурап атат. Ол матындын ичиндеги нерсе хадиске көп зыян бербейт. Санаттагы нерсе белгисиз адам эмне кылат? Хадиске эмнесин берет? Зыянын тийгизиши мүмкүн анткени санатта белгисиз адам болсо, аны хадис эмне кылынбайт? Кабыл алынбайт. Эгерде ошол санаттагы адам ишеничтүү, такуу адам болсо, ошондо гана кабыл алынышы мүмкүн. Матн түшүнүктүү болтабы? Мусалсалун кулма ала васфината, мислу ама валлахи анбанил фата. Кезаки код хаддасани қайма абадан хаддасани табассама. Азизу маруснейни ау саласа. Машхур мари фаука ма саласа. Муаннанун каан Саидин ан Карам. Ва мубхамун ма фихи равин лам юсам. Анан ва куллу ма қаллат риджалуху ала ва диддуху зака аллази қад назала. Bizde isnat деген бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иснат жакындаган сайын эмне болот? Иснат жакындаган сайын чынжыр көтөрүлөт. Иснат алыстаган сайын чынжыр төмөндөйт. Даражасы көтөрүлөт, даражасы күчүрөлөт. Мисалы үчүн мен силерге бүгүн 40 хадисте окутуп, 40 хадистен эмне берем деп атам? Ижаза берем деп атам да. Силер менин шакиртим болгонуңар үчүн силердин даражаңар мага караганда эмнерээк болот? Менин иснатыма караганда, менин чынжырыма караганда силердин чынжырыңар эмне болот? Төмөнүрөөк болот. Менин устазым тирүү. Барып мен устазымдан сабак алсаңар, силердин чынжырыңардын даражасы эмне болот? Барабар болуп калат. Менин устазымдын устаздары дагы тирүү. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп мен устазымдын устаздарынан сабак алып калсаңар, эмне болот? Менден дагы, менин устазымдан дагы даражаңар ошол даражасы менен бирдей болуп калат да. Пайгамбарга жакындаган сайын эмне болот? Даражасы. Ва куллу ма қаллат риджалуху, адамдар азайган сайын эмне болот? Мына пайгамбарыбыздан келет да, пайгамбарыбыз менен чоғажы, раматлык чоғажы мактанып жүрчү. Мени менен пайгамбардын ортосунда канча чынжыр бар дечи? 33 чынжыр барчы да, мына 33 эмне болчу? 33 тепкич болчу да. Шундай да. Бирөөнүкү 34 болду, бирөөнүкү 33 болду. Бу пайгамбарга киши жакындаган сайын эмне болуп атат? Куллу ма қаллат, азайган сайын, киши азайган сайын даражасы эмне болуп атат? Даражасы көтөрүлүп атат. Куллу ма қаллат риджалуху ала ва диддуху закаллази қад назала. Тескерисинче адам көбөйгөн сайын эмне болуп атат? Даражасы баягы санат назил ва али деп койчу, иснат бийик иснат, анан төмөн иснат деп койчу да, иснаттын түрлөрү ушинтип бөлүнөт. Жарайбы? Ва куллу ма қаллат риджалуху ала ва диддуху закаллази ва диддуху тескериси қад назала. Ома адафтагы иля асхаб, сахабаларга уласа, ома адафтагы иля асхаби мин каулин ау фейлин фагу мавкуфун зукин. Пайгамбарга сахабанын кылган иши, сахабанын сөзү эмне деп эсептелинет дейт? Мавкуфун зукин деген сөз, зукин деген сөз улим деген сөз. Улим. Ал мавкуф деп билинет дейт.
Жақсылап көңіл бұрабыз. Жақсылап көңіл бұрабыз. Мен бір нәрсені жақсылап түсіндіріп қояйын. Бізде хадис мурсал деген бар, хадис мунқати деген бар, хадис муаллақ деген бар, хадис муадал деген бар. Егер де бірінші мынау сахаба, ушу сахабаны түйріп айтырған болсақ, ушу хадисте не деп айтабыз? Мурсал хадис дейбіз. Табиин пайғамбар айтты деп ортада сахабаны түйріп қойған болса, хадис не болып қалады? Хадис мурсал болып қалады. Çünkü mına gördük tabarыңарға İmam Bukhari şeyhini tüşürüp koysa mı ol жерде? Бұл emne болып қалады? Muallaq. Hadis muallaq деп айтылынады. Çünkü егер де çınjırдын ортасынан bir адам түшіп қалса, бұл hadisті munqati' деп айтады. Çünkü çınjırдын ортасынан bir adam düşse бұл hadiste ne деп айтабыз? Munqati' дейбіз. Егер де çınjırдын ортасынан екі адам уда düşse hadiste muadal дейбіз. Demek birinci, егер де сахаба түшіп қалса çınjırдан hadiste ne деп айтабыз? Hadis mursal деп айтабыз. Егер де çınjırдын ортасынан уда қатар ортасынан екі адам шығып болмаса hadiste не деп айтабыз? Muadal деп айтабыз. Егер де hadistің ортасынан bir адам шығып қалса, çınjırдын ортасынан hadis munqati дейбіз. Егер де çınjırдың ең аяғынан түсіп қалған болса, hadis muallaq деп айтабыз. Түсінбеген адам бар ба? Бұл бір. Munqati деген сөз үзілді деген сөз. Munqati деген сөз не деген сөз? Үзілді деген сөз. Munqati деп мыналардың барын хадис munqati деп айтсақ дағы негізі бола береді. Бірақ истилахан терминдік мағынасы munqati деген ортасынан бір адам түскен адамға айтылады. Çünkü muallaq деген сөз не қылдаған сөз иліп қойды деген сөз. Мен шейхімі түсіріп қойып олай, шейхін не қылып айтып hadisті рivayet қылып отырмын. Hadisті шейхім түсіріп қойып, тияққа жоғарыға иліп қойып отырмын да. Muallaq болып қалды. Muadal деген сөз алсыздады, күшсізденді деген сөз. Екі адам уда түшкенде хадис не болды? Алсыз, күшсіз болды. Ошол хадисте не деп айтады? Хадис muadal деп айтады. Ошол үшін айтып жатады. Ва мурсалун минху сахабию сақат. Матында қара. Ва мурсалун минху صحابي ومرسل منه صحابي سقط وقل ما روى وقل غريب ما روى راوي فقط وقل غريب hadis жөнінде сөз кетті. وقل غريب ما روى راوي فقط. Ғариб деген не дегенде бір адам ғана риwayat қылса. Анан кейін وقل غريب ما روى راوي فقط. Анан وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحاله егер çınjırдын қайсы бір жерінен үзілген болса, ошоның барын эмне деп айтсақ боло берет дейт? Munqati деп айтсақ болот. Ва куллу ма лам яттасил би хали иснаду munqati'ul awsali. Wal mu'dalu saqitun minhu isnani. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Bizde негизи жумхур алымдар мына ушул хадистердин бардыгыны дайыф хадистердин түрүнө киргизет. Çünkü ушул мурсал, mu'dal, muallaq, munqati бардыгы эмнеге кирет? Dayıf hadislerin türüne girer. Mursal hadiste talaş tartış var. Mursal hadiste talaş tartış var. Bizden Hanafi mazhabında mursal hadis dalil de eseptelinedi. Mursal hadis güçlü de eseptelinedi bizden Hanafi mazhabında. Ha başkalarında bu mursal hadis dağı emne de eseptelinedi. Dayıf amal kılınbaydı dep eseptelinedi. Kaçan da bir başka bir dalilder gelse oşonda gana kabul alınadi деген сөздү айтышат. Шарттар менен İmam Şafii канча bir şartı var koygan, bu şartlar айтылган болса mursal hadis kabul alınadi дейт. Çünkü mursal hadis жөнүндө кыскача маалымат. Muadal деген сөз демек ортосунан катар эки адам түшсө, hadis muadal деп эсептелинет. Эми мисал үчүн. Экөөбү уда катардан түшкөн жок да, маселен. Moğol'da düştü. Hadis emmi de eseptelinedi? Munqati de eseptelinedi.
бир нече жерден үзүлгөн. Хадис канча жерден үзүлгөн? Бир нече жерден үзүлгөн. Бирок катарынан эмес. Хадис эмне эсептелинет? Хадис мунқати деп эсептелинет. Эгерде мунулардын бардыгы жок эле. Мунулардын бардыгы жок. Имам Бухари эмне деп атат? Кален Наби саллаллаху алейхи ва саллям деп айтса, хадис эмне деп эсептелинет? Хадис муаллак деп эсептелинет. Бухари иснаттардын бардыгын түшүрүп коюп эле эмне кылып койду? Таяка муаллак кылып койду, таяка илип койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Түшүнүктүбү? Ушул хадис эмне деп айтат? Андай болсо муаллак дейт. Муаллак.